How Akwaba and Faumbra Ghana and Sem TV GH so Wafreme Ajua searching. Bia ho committee say enzemhunu wei enene wache ho committee me say obetwa kontompo masafo abayira obeda abonten obetwa kontompo e masafo ayira na wada abonten enne make say Kisi Agyabeng da abonten special prosecutor what da abonten sisi adapa Kisi apa ne hontuma say wam enne enframa bo e makokoto ada ho o de report aba report no chere sisi adapa wonye bone Afegana for kaso onye bone a wasa issue statement a oka odba yeso the same thing na woka onye bone obi woni sika guni nam oni pay oye aben adwuma fikofo breso odita general po enya adverse finding against sisi adapa ba yesi aden ye hu sika e wo sisi adapa dem na munyina mu ni sika mu dem mo pa mu me modua mo pa mo koto snap na mbebodua se dollars na bi ni mu dem ana OSP oni dollar on dem okuja to ablakwa oni dollars gunu dem omampani mahama oni dollars gunu dem Ghana fon penny for mo pa mo to snap ni enton kosuan kan ho ni enko Independence Square na mu nyina mo saline na mo nkobodua se mu hu a na enne yesi achisi kwaku ni emme di sisi ada pa fam ma me na akra na ne ho odin aka ba na akra wawu e kan obi na MPP elusu election no obi aka Bola minister po dem ni then the road minister there ayi me pekeno for that afiahe and they on the banana dollar no digale ene ayi na wo yayi a na krofo de bufu atoaba ene etwetwerembo o di docket akọ iyoko say ye de ye kase money laundry ne ye de ya onyenkyekire mu ketua bia ne say ma pefa kwan bo no so anyesika na me this can eye bibia mpese me de esie me pese me sie sika no identity de betumi aba say makwa akoton hunu bone na menya sika na me de real estate ana se me fasibu akwan bi so edi sika no efa kuntuna se kọ amanone ese me ye bibia me de sika no besie enti for evidence bra wo hwehwem a wode ban na eche se ma me sisi adapa eye money laundry na unya bi mai and one say a grand suspicion of money laundering. What say you sika kwa bruchaba? At koni FBI for kodika subum. FBI say wo hunu bone. One so wo hunu bone. Na ge cancer wa clear the pa. What's the statement about? In the statement now the buyer no person communicated there. Hadie bia ha adwen na eye abotesem. Marima Godoni Kuka Kwaba na miwia menhwe se metime bi chief or the same speaker or the same crowd Banfordado onsia la jetenom bejina sechi hutnom Ghana can boast of better ifo a omabo omanumu including NDC and MPP they binom ye enne niaban Jomama a state of polarization against consensus building Akufo Addo ba omiade to ho omanye say me no kasai akoye accountability versus impunity and internet yetimi tena ha emma or the say commonwealth etimi ka kire say dia mo ye maame no eyanim guase because we have now compromised justice and accountability ananya sa netie yes and impunity na yaduma. This is the state we find ourselves baby omara kudroro no Omai says a woman, akoya inclusive participation against elite capture. Inclusive participation there. What is good for the goose is equally good for the Ganda. And intino and kajidi for ye ko ugasui. Obiasu ni Mississippi Church. Omumienu. Panino bapa noa. Obedi di papa die no. And this is for ye in a friend. Or nyanyano. Ya wonu die wo ye na dwuma ye. But when they had one fast and this is for 1 hour, one momono, and now one would still almost to NDC. And think Cambodia the Wuye and so be uncle. Say, I'm trying radio swan can't come out for you, uncle, and I'm a buana. Yes. And the young woman will make an was him. You are Fakan of a sapo. Yamin Fanny say ye. In me, I know money boama, Yamin Fanny say ye. Sansuna Mutala, Madame, for Yamin Fanny say ye. Nemo small in Yan Sase. So I'm your public officials, or my near Buffo to what ya.
enkwada na ewu ye no soso ko mo benyina hwe mo maame no etiki abafoto bi mu o ma echi Baby. Wamu ko bom paye, esanse nda kra de magin paye no say, ye osuman kwa hene e o Jubilee House. Ani osuman kwa hene o Jubilee House. Oh yes. En kamin se na sa tuni na nan mahemfo no ye osuman kwa hene. De abukọ ye abu afa musuo ntino, ena mo abie osuman kwa hene. Na nipa no kwoto ano no, I love him, I respect him. Every free yankra. But me de ma woni. Ade ma wa pa ba bi tren. Ena de wona mpetesi wodi begunsa e o Jubilee House. Osuman kwa hene. Etin kan kra na busuafo bu hwo again samu bafotro e dia mo ma wawu no made a o ma ne bua mama me so na wo no ana me bua na abusuafo no soso no kemo bi fam wo mo ena oman no akodru se baby akodru no akoye se ye de bua ye nkoaye ho ne mfa obi ho onkan ho mfa ho akoye they and us se na wuni aban no mu a empa ye kra no ya chichem sa ban mu nipa ene ye ne ye temamufo baby akodru no baby akodru say no akoye violence versus peace and tranquility akufu ado den kabo mu bai and the violence na kodru pempen so se boko akwada wapo ye school ya akwachira bodituo mebo a baby akodru ni say enkwanta akwada wo no ye librarian wo school form 3 ni abodituo baby akodru ni say IGP ya body kamutuo de akodru si ekuma posifo ha NGC aban entro akohwie wagadre frakadam 419 settings krokro de John adanko da dey aban ene yenya na Ghana ha tse ayasa wo mu goodwill na omunyan no atuti se de wa bia duado so na ntutuo efri mu kono vapor ekofas because Didi ane nipa wo mu se on be bibi no o ma hunu say yes we die ya twetwa ye kon pa da no godo asem kan no se ya twisika na twa ye kon na kon no siso na ye ntumi ka hwe entu du say de yakwaso ye wo mo adisufo na ankosa kra bi ya ene won ye to abeti akufo ado ene egbaomia aye wo ya but anim guase ane ani wo nti obi entumi nka na hihye ye nyina aye ho na ayese kuna trimu no be ma bia wuo na ama bi guase yesu ya ya o mu ntimi enyoma nim so me ye kunafo na o mu di kuna trimu ebi na atu sese Ghana fo no ye nu ye ho but ye ntumi nka na hihye ye ntumi mu na ewie na de ya awan di simu na okoje twa black pa na ni mu asem na wanam mana betiso so a minister. When it comes to keeping your home and other appliances, Oh yeah, man, be a serious and go to blacker. Or on one resign, my man should have not resign. If it's a one a car, so one dear, Omoba Bemu, no sir Bemu Penmu, ya for private jet ya. That very day now, very resign, he said, one dear, or your principal. And that's what I go for. No, your principal. What buy ye any answer? And a wow facilitate here, and I'm a high private jet, and my vice president. What can I say? Former president and former vice president, Baumia Yaria, Ghana, your hospitals were I uncle. What buy any answer? And I'm vice president here.